Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. Ua whailoa le malo le ato e suia a lato tū la fono fau sa pasia talua nei. Ua una mori ai whasol tū la fono whainga luenga. Ona o le whapsota ia o tangata whainga luenga i tua mai o i tū la whainga luenga. Na pasia le vaengalo na lua o suinga nei le upper house le parlemene, ma tui na ile ai ata tau i tangata whainga luenga, e le amana i aini i meli po ni telefoni atu mai whale whainga luenga, e le whaasalai nai i lato i taimi ua mai ai ngā luenga. O isi suinga e au fiai ma le ai ata tau mō nisi tangata whainga luenga o casuals, e sa ili aini tūlanga tū mau i ngā luenga, ma ia wha tūlanga se au whai mau tūo ni ngā luenga te tau o na mawane i lalo o ai inga o whainga luenga ai. I lalo fo yo Yesu inga wa pasia, wa tā ua a whai e whai loa e se tangata whainga ruenga le wha wau pēa, o na wheso o ta i ato whare whainga ruenga i a te iei papo mai o i tūla whainga ruenga, e ono whaasala ina le whare whainga ruenga i se sara tupe, e o atu i le sefuru walu wafe. Sau no le Paramia Albanese le APC, o le ato e whetu una i le malo le mata upu le i lalo tūla whono fo u wha lau loa. O se mata upu o wha iloa i se whina ngalo le suita i tai o le tua ngai Susan Lay, whamai aia, wa le mawhai le malo na whaatontonu le ngao sā o iei nei i le senate i ei tu ai ngā tūla whono. A wa o le ua whōringa a whai e te umia ma whaanga i o iesa pisi nisi wa ono whaafale pui pui pe whaasala oe ono o lau whaafasota ia o lau tangata whainga luenga i tua mai o na taimi e te tau wai o na whainga luenga. Wa fauto ina tangata i sini le whaatua i au nanga trains i le so, ono o se whaalawalawe ua pa ua i se tasi o lau whainga ruenga i lunga o awalo trains, pa uanga i le Aratele i Burwood. Whailoi le 9 News e iei manu anga o tangata whainga ruenga le te mine i mana awe nātu i le wharamai. Wa toe amataria le tele o whainga malanga e pe ona whaatulanga, alo i ei lava whaatua i e pe ona longo ina i si vaenga. O lo o whaia su e suenga pe na mafua i se a le whaalawalawe i le so. Pa mai ni se feo lolo le malo se le mafui e na lulu i melepone le babao na leila to tele na whaalongoina le lulu nga mai melepone o la vai Gippsland. Le mafui e whate si maletoru le malo si le fua mafui e o lona loloto e 8 kilomita i le whae tūle o Lian Gaza pe amale se lau se 10 kilomita le tu i saute le lau mua Victoria lulu i le toe se 10 minuta i le tasi le babao pe ona wha maonia mai le Geoscience Australia. O si dia le titi ma le tolu masina talu na lulu le isi mapui e tai whape foi sa whamawina le tu sauti se sifo Victoria. Whamaunia mai le Seismology Research Centre le whaalongo ina o isi lulu nga tailua le malosi ina ua mai ale lulu nga tele le whate si ma le tolu. O isi di poti wata wai ile iaise mea na whaaleanga ina po se soifua fo ina fia. O le sautula ia i se Tala Fou se furu malu tausanga le whaamasinonga, mō ria le whasio te tangata i se whaalablawe ua mariwa i se tasi mai le tu i mātu i se sifo o Queenslandi. Wala wane leo leo i se whale i Pioneer, se whaitua Mount Isa, i le tai awana nafi ono li pote se tangata ua tatui i se tasi se itulou. Na mawatu le na afia ti ngai na manuanga, tolu su whatau sangalo na soifua, whaavavea toa i le whale mai, ai maliwa i lava i se taimi mulmuliane. O le Tala Fou e se furu walu tausanga e mai Happy Valley, ma o whaamaunia e maasani ma le ua maliu. Whaataria nei se isi ripote o le whaalamlawe pe a mai a le tūla i o le se furu walu tausanga i le whaamasinonga. Ma le tala mulimuli o se tina mai Ballarat i Ausetalia nei lava ua ono nei aso o tausa ilia ele i mawalava, ma lo whaatalo sanga ina i leo leo masio na ainga nisi e sira pia ni whamtalanga i winga i ateia ina ia longo ane vave leo leo. O Samantha Murphy le suafo le atina to tolu na yonalo, na alu sana tamu enga ile aso sana tenei ele i toe fo ia nei lava. Talo sanga si ona to lua ta wala i se peseo ta inga, ma whaino inga matusi tala, e te tau ona yeisi tangata o sira fia se whamtalanga i winga ia Samantha. Na amata mai lava ile aso sasa i di ngā leo leo ma tangata e au mau i lea wha i tū, peita i ele i manuia lava. O lo ta ua i mōli mau ana wōmatua oi o se tinaia lo whangia le community, mai ātangia i le toa tele o tangata ua le sitala e fia aua iane i le sā i linga o ia. O Samantha ua 5 sultasi tausanga o lona soifua. Tala nā le Radio Samoa, mōle nei asfareile manuia tele le whai unga le vai aso soifua.